Ukas ni somni paruk sang ni somni pali thotan ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin jing khan Israel le Hezbollah te chu raivak lawan in do zoya ma se an du tok le ngala indona lian zok a thleng tari lo Hezbollah te chon July thatopa Israel in an commander Fuad Shukar an tha phu balak chum khat na chon du tok ti an puanga Israel po in Lebanon rampum puiruna indona cho chuan tum lo thu le atula ni chon an du na hun an bezel thei ti an soibok Israel chon Hezbollah ten Israel ma lambe an tum ti an hria da wangin Lebanon chimlama an ral thuam da na an bom ti an puanga Hezbollah te hian Israel ram marlama Israel sipai mun te chu rocket mangin be thu an soive boka Lebanon na inkul Hezbollah helpol te hian katiu sa rocket zathum som ni zet kap chuakin Israel sipai te omna mun som pakhatan kap ti an soya hengzinga hian Meron base le Golan Heights sa Israel sipai te inkul na mun lia tel ti an soibok Israel in Lebanon na Hezbollah te ral thuam da na mun ka te hi Lebanon le Israel in rina kem za som ni athui Lebanon ram chung kem nga huam chinania henglai mun hi sipai te omna mun military zone a puana ni a civil mi om thin te chu thla enge mozat liam ta tang khan thiar chu avek an ni to ani Israel chon Hezbollah ten Israel ram run an tum thu an hriat lo ko wangin Israel an ka madar kar chan ve la oma Lebanon chimlama Hezbollah ten rocket an ka chwana mun tur nia an hriat chu thlona mangin an bom ti an soya thlona zazet an thok chuak ni in an soya ni Israel in bom mangan beina hian khiam khuwa mi pakhatin hliama tuara hemi nuwa drone mangan beina kasimia khuwa mi pakhatin hliama tuar bok ni in Lebanona NNA News Agency chuan an puang nimin khan Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan jingdaru ka tangin Israel rampuma Dakar somli le pariat chunga tan emergency a puanga Ben Gurion Airport po hun engemaw chung kharani a Israel sipai te po inan ram marlam Golan Heights le chevela civil mi te chu mun himatom ri turin an hria tir ngal boka hetila hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan mintina tu te chu kan tin la veang mani inveng turin kan ti theya piang kan ti ang te in thu chu asiam ngal bok Israel sipai te chuan tuna Hezbollah te an be na hi Lebanon chimlam ram ri shul chawania ma se antana hlau oma ni phot chuan mundang po an beizelang ti an puangani Thamasa Beirut khopuya Hezbollah commander Shukar thani chungchanga le Teran khopuya Hamas hotu Ismail Haniyeh thani nu khan hetianga Israel la kaphubalak na hi thleng ngei turarin ani ngala maserin ai tak chuan Palestinian le Hezbollah te hian Israel hi an beinari lozok ani nimin cholni jinga rocket manga Israel an beinu a hian Hezbollah te hian phubalak voi khatna tan an du tok to thu an soirualin Gaza indona chungchanga in biakna in ka hai an remti chuan Israel la ka phubalak na chu an chol sanang ti an puangzui ngal bok ani nimin jinga thil thlen dan chu hetiang hi ani a Israel chuan nimin cholni jing dar nga khan Hezbollah te chuan rocket mangin Israel kan tum ti an hria da wangin anron ka ma a be mai chu tha in an hria jingdar li le chan ve in do thlo na za tir chuakin Hezbollah te mun an boma an bom fu chi lo nge ni Hezbollah te hian katiu sa rocket mangin Israel marlam chu an kap ta thowa Hezbollah te hian rocket le drone zathum som ni zetan kap chuaka Israel sipai te omna mun som pakhat lain kap fu ti sain an du tok thu an puang zuya Israel po in an thlona te hian Hezbollah te rocket launcher dan mun som li zetan kap fu ni in an soiboka Hezbollah te rocket sang khatvel chu an ti chian yan in hriat thu an puang bok ani hemi hnu lok hian thilom dana pa ngai le ngal deuh maya Israel po in Ben Gurion Airport po ahong le ngal ani Yemen rama om Houthi helpol ti chuan Hezbollah ten Israel la ka phubalak nana rocket an kap chuak chu an huai sen hle ani ti in an faka chuti rual chon Houthi te hian Israel la ka hian be puyen na thlak vele don ti an puang ngal ani Hamas te po in thu chu siamin Hezbollah te chet na chu fak oman ti thu an soya Israel mun poimo engemaw zat ti chet ani an tia Palestinian le Lebanese te laka tharum tho na chu
chandet lovin aral lawang an ti ani hetinga Hezbollah te le Israel sipai te an insai to na wang hian indona lian zo ka chuak angem ti zo na nga la Levant Institute for Strategic Affairs Director Samina Derchuan he in beina hi indona lian zok chok chuak thei khopa hlau omani chungin Israel le Hezbollah te hian indona tak tak cho chualo raman tumani atia Reuters point Israel Foreign Minister Israel Katz thu soitar langin Israel chuan indona cho chu atum lova ma se thilom danang zerin Israel chuan ma la ang atiani Russia le Ukraine po anlo chol bik lova ramri hnaya Russia ram khuwa Belgorod Ukraine sipaite ka awangin mipanga anthia Russia point Ukraine ram khochak lama hotel pakhat an ka awangin mi pahnian liama journalist pakhat abo antibok hetila hen Ukraine ram atanga KM somthum pariat hla rakiton thingtlang khu apo mi som pani zetin liaman tuara anjing a hen tlerol pakhat kum som puruk mi chu a hliam na hle ni in Russia official te chuan an soya Solovevka khuwa po Ukraine sipaiten drone ma an beina wangin ni pakhat a thibok Ukraine ram Kramatorsk khopuya hotel pakhat chu inrin ni zan khan Russia sipaiten an ka pa mi pani in hliam tuarin mi pakhat chu in chimkara om ni in soyania US le UK News Agency te chuan in chimkara tang hi Ukraine journalist ni in an soya Reuters chuan nimin khan Hotel Sapphire beina wangin an journalist pakhat chu achin hriat ani lova an hnuaya thok midang pahnih po damdaw ina da ngai khopin an hliam ni in an soya Hotel Sapphire hi Russia hian missile hmangina kam ni in an hriat thu an soibok Ukraine ram official te chuan he hotel hi Iskander M Russian ballistic missile hmangin ka ani antia he hotel bula in chawng pakhat po chetel antibok Ukraine khochak lam Kharkiv bial po Russia sipai te chuan na satakin an bei meka civil mi hliam po anom nual ni in helai bial governor Ole Sanie Hubov chuan asoya chuhui biala mi panga hliamin anjinga hian no pangkum limi po atela kumsom palia upa meichia po hliam jinga tel atia Kharkiv khopuya po in chawng ni chu Russia sipaiten an ka wangin nakanga mi pariat in hliaman tuar antibok Russia sipaite hen Ukraine rama be puyan thak ni inalanga Belakilia khuwa te kupian sa te po Russia sipaite lai pui ka na wangin in chiale mishing hliam anom nual ni in puan anibok inrini jang conference ram police te chuan Telegram siam chuak tu le CEO ni mek Pavel Durov chu Paris khopui bul le borjet thlona tumhuna anmana Durov yan Azerbaijan atangin ami mal thlona mangin Paris khopui hi athlok luta French ramanau pangte chunga tharum thona lam hoyamo phur tu te man chuak tu Ofmin agency te chuan Pavel Durov man na thu pek hi an chua he agency hian Telegram app hi thilti sual ti nana manani thin ti in asiam chuak tu Durov man na thu pek hian ti chuak ni in soyania Telegram app siam tu tele enkol tu te hian Telegram hi sumdon na dik lo ti nana man te ruilho tol ruk na man ruwa te midang vo na tan te thil sual ti tura in ron khom na tan te manani thina firfiak te poin he app hi an mangtangkai ti hrenengin ati top turin ma an la thatok lo anti ani Pavel Durov hi kumsom thum pakwa upani in Telegram siam chuak tu le CEO ni mek ani a kumsang ni som pali khan Russia ram chua sanin Russia ram ho tu ten Telegram app a message te chu chiar thei lova ada chiar the petura anti azam du lo wangin Russia ram atanga tlan chia ania kumsang ni som pariat khan Russia chuan Telegram hi anrama man an khap tak nge nge a mase Russia rama tuntlangin Telegram mangtu an latam hle thova Russia ram NGO te chuan thu nei tu te hmalang na chu na satakin an soi sel fo ani Durov hi billionaire ni in dollar tu le ding on som panga chuang nei ni in Forbes chuan an tar langa kumsang ni som pasari khan Telegram mun pui chu Dubai a asiama UAE Saint Kitts and Nevis le France ram khole tuini na te anei kop ani Durov an man nu lok hian US bahausa X nei tu Elon Musk chuan X a post siamin France ram ho tu te thil ti dan chu na takin adema Europe chuan kumsang ni som thu mani to a
mim pakhat like wang ringotin ti hlum ini thei to ani ati ani nimin khan khovel news agency lian te chuan US president in thlan lo om tura Democratic Party candidate Kamala Harris campaign committee ten record tharan siam thu an ta langa Harris campaign committee hian thlakhat chuang hret chungin campaign fund dollar makta doi zanga somli chuang an tuak nga man an tia hei hi US president in thlan campaign chanchina record tharani anti thlakhat chuang hret chunga campaign fund dollar makta doi zanga somli chuang tuak nga ni theinan hian campaign committee a telte sum tho khomte Democratic National Committee a telte tho khomte fundraising committee a telte tho khomte atela mun thuma thena mun khatero chu in thlan campaign fanata na sumla tho ve ngai lo avoi khatna na tho te tho khomani thu Harris campaign chairman Jen O'Malley Dillon chuan na soi Dillon chuan Democratic National Convention a Harrisin thuwa soi hmalok khan dollar makta doi zanga hi an thotling man ti asoya thuwa soi hnu lok khan darkar khachunga donation an don number tuman tong ni in na soi bok heti lai hen Republican Party candidate Donald Trump chuan August hatir khan asum fain campaign fund hi dollar makta doi zathum somni pasari an nei to ti an puanga Dillon chuan Trump campaign fund tling khom chu Harris fan lak chuan tlem takani atia US President Harris hian poisa tho turin mitam tak rilru achok tho mekani atibok bazari lo thira wangin kan lo me